thlir tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang ber ka hlan bok chewani ole tunruma chuan honeymoon horror lam kan share ve thung dona a pasal THATTU SONAM le MIDANGTE TUAL an THAH LAIA an CHET dan titura HRUAI ni ti thupui manga Huna Kawlvawm thuziak ngai nom tak le bengwa thak tak mai kan ngai thla ho don ani tuna ilo ngai thla ang Meghalaya state chunga nupa honeymoon mang turakal an chin hriat lowa bo an bo nu ni somnia mi porwang mu ani nuwa tual tha na rap thak India ram chung ti tilu atu ber ani line zun ni som pani sang ni som ni panga chonu hera Air India thlona Ahmedabad ta chet sual na chuan aron chilta ka wangin chulam chuan rilru ala peng na sa hle Raja Raghuvanshi rong taka THATTU pu anupui SONAM le abialpa raj kusuha te pani baka tual THATTU ra anroi mi pathum te hi manvek anni toa anvai hian Meghalaya police kuta anom vek to wangin thilthar em awm to lo wang te poin ngai venzui a hlota lo po ani pakhatang nilai ni som pariat tharuk sang ni le som ni panga hi session court silongin thu zot fiatura police kota kol aphal top ni ania Meghalaya police hian court nena hian an kol thei chung hi po sei an dil rin ani tual an thadan sirtura HRUAI ni Meghalaya DGP Idrissisa nongrong chuan a pasal Raja Raghuvanshi thana a bultum tu anupui SONAM le abialpa ras gusuha te baka tual THATTU ra chor mi pathum te chu Raja an thana mun sora ram chunga thole ni som pasai tharuk sang ni som ni panga khan Meghalaya Police Special Investigation Team te chuan tual an THAH LAIA an CHET danang chia lemchang crime scene reconstruction turin an HRUAI ti nimin khan soi hemi chungchang ero police ho tulam hian an na soilo niruk chung police in an dop to Raja THATTU ra ro man na siam tu ni apu SONAM le abialpa baka tual THATTU ra roi mi pathum dang ti chu Meghalaya police hian tual THATTU ra an pheruk dan le an ro man na chungchang zong te soitir kel turin niruk chung an dop to thu Mr. Vivek Sim SP East Khasi Hills chuan asoi in ngai zona pialam thil a om thei Meghalaya DGP chuan SONAM le abialpa ras gusuha te pani in ngai zona love angle chau ni lo he tual thana hian ain phirzom chuat thei wangin thil ni thei zong le ni thei lo tenen lam an hne na tang hian hriat fai kel kan tum a chan chu ni rei lo te nuwa SONAM hian a pasal chunga heti takmaya adu chimai hi leilung dan kal ania chu wangin thil ni thei zong kil sang tangin kan zot vekang ati this year and you will be recovering it if they can get today we're hoping that they should get today if not then tomorrow but the whole hitting of the victim with that or using that weapon on the victim has been ascertained and where that weapon was thrown from has also been ascertained SONAM rilru aboyam ti enfi ani leilung dan kala apasal chunga thitura pheru na le chet du na rilru SONAM hian aputa wangin thotan ni somparuk kharuk sang ni somni panga khan Meghalaya Institute of Mental Health and Neuroservice silonga SONAM chu HRUAI nia rilru boina le chiang kwan lo na aniyem psychiatric evaluation ti ani hei hi doctor te thuro nanga ti ani heta an enfiana chuan SONAM hian rilru boina anei lo baka rilru lam chian lo na anei lo ti fi ani police in ankol chung hian an risel na din mun chu enfia fo thinani ti Vivek Sim SP chuan ati a pasal rangka chak thri le tlereu Raja Raghuvanshi hian Meghalaya a honeymoon mangtura an kalna hian rangka chak thri zungbun le tlereu dang cheng noi som chuang feman a kengtela arwang Meghalaya police ten answer khan chungchu aomlo fai veka hemi chungchang hi SONAM chuan alak thule mun pakhat khoyemolaya ada that thu asoi
he athil soi hi fin fia vek aniang SB chuan ati an nupa anin zui munu nung bertu thotran ni som paruk kharuk sang ni somni panga khan sonam te nupa hi khwalzin pakat chuan nongriat lang chhip lon tura ankal cholam chu hepa hong khalam hian atoka video in toite an thla alo lak chu social media athedara darka reilo te chungin thirtu anei tamman le heta hian sonam chuan ki kordum le korwar ha a he a korwar hak nge hi atisen na kaina sata wangin apasal an paina bul nai maya mu ani he video to hi Meghalaya police lampoin finfiana thatak ani thu an soi in nei lo tura phiaruk na Raja Raghuvanshi nen hian sonam hi me ni som pakhat sang ni somni panga khan anin nei ani kha kumin February sang ni somni panga chho khan Raja nei theilo tura ruah man na hi an lo siam to a ma se an puitlin lo pakhat chu mei chiat tu emo tha tunge ani hriat theilo khopa ataksa halkan chiata chu ruang chu sonam skutia phorbia thi anga thantir tumna ani adang le chu tuitlain alen bo ang turin lui kama sonam thomno da a ama chu chin hriat theilowa khoi laia moa hruai dai ani mo numak le huaisar ani hrim amalama soitowangin me ni som pakat sang ni le som ni panga khan sonam hian pasal ania apasal te na hian nili ariaka hemi chung hian apasal nen hian an riak du na ngem tipo zo na lian tak ani apa in lama a hole a apasal hi mundanga honeymoon man pui turin anu le pa in atang chuan avasom thina atira apasal hian adulo zet na a Kamakhya temple Hindu ngai dana mipat meichiat na lam thila mal som na thlen tura in hlan na Gauhatia an puja zo lama nupanun an man tur tu mangin a thlem nia soi ani sora rama an thama hian tha an lo tum chen to Raja Raghuvanshi te nupain Gauhati an thlen ma hian tual THATTU te hian rel mangin Gauhati an lo thleng to nia hriat ani rail station bul naya hian tual thana tur chem mizo sasa thin te man angchi lian kwal rui chi an leya Kamakhya temple bor vela hian raja hi tha antuma remchang an hulo Meghalaya an thlen nuwa nongriat khuwa tha antum le a aruang da bodan tura an boya wangin an puitlin theilo moklakhiat khwale ui sadong inkara raja zunram thialain tha antumpo an puitlin theilo me ni somni pathum sang ni somni panga khan thana remchang sora ramchung ram noya an muta sonu hershet dan ni atanga dan ni le mini som poriat pma sonam Raghuvanshi pasal chu anda athania ngai ani an thanu hian helai mun hi rang takin an chu sanani Mr. Vivek Shim SB chuanati The exercise was done in the presence of Raja's wife Sonam Raghuvanshi, who is the prime accused, along with other accused, that is Vishal Singh Chauhan, Akash Rajput and Anand Kurmi. However, Raj Kushwaha has been left out of this exercise because he was not present when this crime took place. And during this crime recreation, there was a huge development for the police. They have been able to recover a second dao or machete that was used during this crime that took place here on May 23rd. The first dao, which had a handle orange in color as explained by the SP, whereas the second dao or machete was a steel handle. Anhodan tual THATTUra roi mi pathum te ba ka sonam bialpa ras kusuha khan an mong phe muhman reng turin Gauhati atang khan an zui ruzela Meghalaya an thlen nuwa po remruat na omlok vek ti hriat takin sonam te nupa scooty manga an kaldanang chia khan heng mi pali te hian scooty panhi an hayar ve boka an na tur an ti zo nuwa hemi mang bok hian an hole nia ngai ani SP chuanati sonam ve thung chu
an scooty man khan sora rim thleng kalin heta hian scooty chu acha bi phoi lowin an hutchia taxi mangin silong akala heta tang hian tourist taxi mangin Guwahati apana Siliguri thleng bus mangin akala hemia tang hian rail mangin akala achuan rail po voi ni thum thlak mana ngai ani sonam hi apasal tha nuwa khan miswal tu emober hian muslim meichia in china kordum mai ku chi burga hak tur pek ani an khuwa indora abiru Meghalaya an chuasan ni me ni somni pathum sang ni somni panga nu khan arang theyang berin an kholama an hole efeka sonam hian veng pakhata in pakhat loman cheng sing khat sang sari alwa abial pa nen ningai turanga yani security deposit cheng sing thum sang lipo apebok angai angam theingang lo sonam killer wife hi an khuwa indoor Madhya Pradesh biruki angayangam zongang lowa Nepal rama biruk tum niomin media thin khachuan an soi Nepal ram lam nei Uttar Pradesh Varanasi konglama kalin Gazipur thlenga kongkam chodor daba zuni som sang ni le som ni panga jingdar thumbor vela daba nei tu sahiliya da phone mangin Meghalaya lama ama zongmek tu anuchapa ahanbia ani chuan sahiliya da chu bevela in police station naiber shilngal vat turin atia me ni somni le pathum sang ni le somni panga chanu hera apasal rong taka tha ania tanga ni som pariat na he tual thana remru tu pani sonam le abial pa ba ka tual thatura an chormi pathum te chu India dan manga an chung thungai tu tura man vek anita a Meghalaya state lama phurlu vek anni he tual thattu te man chuakonga Meghalaya police te viak thatjia hi fak an phutak meu ani tual thattura roite Raja Raghuvanshi thattura mi pathum roite hi sonam bialpa rajkusoha chian thate annia anjinga pakhat pe chu alaichin unau kozin ani contract killer annilawa rajkusoha hian Guwahati Meghalaya kalna sen sawatan cheng noi nga apek thu asoya abak poisa pek intiama omle omlo hi police official lam chuan an soiri lo Meghalaya sarkar Raja and Sonam tenupa Meghalaya state chunga an bowa wangle an bowa changa niriat nu emovela Raja ruang mu nuwa Sonam chin shelo chung zong khan India ramril lam private TV news channel newspaper blogger YouTuber tam takten Meghalaya le notice state te trong uchuak tak tak an che zong zong te chu TV channel print media chen khaten ngaidam le thupa an choya wangin an zawaya an ngaidam thu Meghalaya sarkar chuan asoya film khunna tan mang turin adu thu asoi rin thil thu lo bel lo te u Raja and Sonam te chungchang zuni som pakhat sang ni le som ni panga a kazia social media lama kada kha YouTuber pakhat chuan alo chiara kathujia ka chiar main Raja and Sonam te hi Hindu dana nule parem ruat na nga no pan lai changa in hual ti in tuma aron soi sia maya hei hi adiklo nikum October sang ni le som ni pali thabul lama mi pale me chenu le paten chanchin bu lama anfanu fapatan kopui anjon sakna lama mi panu le pa te hian anchi nampui Raghuvanshi nula lom ta chu ti in an biak chun zom na changa in nei puitlin annie source the Meghalaya Guardian June 12 to 17 2025 India Today June 16 2025 nisom pasari tharuk sang nile somni panga Huna Kawlvawm aintiani ole comment section lampo atrain angai nom hle maya amai ro chu athajwal ne ka riat pani thum chau karon chiar chuak dorani pakhana chuan Grace Kholring hian ka riat chak chu engatinge khati chen bibo thei sikha aunau pa kha avakol le abial pa khan tlan bo pui tak tak adule lo amoni te katirum rum atia tharte kolni reng si hian Grace Kholring hi aron mensona YouTube pakangai thlana chuan midang khanan mana anni pani omdun pokha himdonin anin shelwa
ambial pa khan atlan chu atira chaw tak le cho emu mallo anga langa misual kidnap na atanga tlan chuak angin in soi turin ati ti chuan a unau pa chu a phone a unau pa chuan doni tu pa kha a phone police phone turin atia ti chuan an man midang an man masak to awangin a unau pa po khan a vanu kha atel ve ti aring ngal mai aniang tia lorin thangi ralte hian razanu in sonam hi khailum nge ni ro se atia sonam in chupa in kan chung ko nen karin lai chin na zong zong kan chu chat vekto sonam hi khailum nge ni ro se ati boka ko tu thuk na hria da chakom khop mai ang ti bokani atop ber na tan zoram ne ki matlang chan hian atop lama ithu bel hi ka veina re to claim ka ngai dan le an ni na kalo sei ve lo konge hei wang hian alom youtuber tu ma thu le la hi karing to lo sum du wang le thu chiang eng ma po hrema salowa du dan ta na phu chop dot manga thu bel an tam telu tukhi ka ngai tik lo vek to an va in ti mayang thu dik pos ai chuan dot sei thiam le pos ma satu ni in chu reng rengin an kho sa ka ti lo thei lo du le huwa se poi ka ti lo an ni na dik tak ani mai ron tia hei hi ni e youtuber te kan en chena tur atana thavia ome eng po chuni se youtuber te hian thudik vek pon kan du vekin karinga kei point chu chu ka duwa kan ti chotam tak khi mani mimala karin bo sei om ve bok ma se then khati chu mundanga changa request mundanga changa minon request te po om ve ni chung kan ti chua te chu thudik kan yem thudik lo ni yem ti lam kha kan ngai to lu tuk lo wa chu tiang ngai to lam ai ma in min request tu te za na wang te in kan ti chuak ve bok thina ni ti kha han soi ve ram ta ila tin ka ti dig lo pal a omani ero chuan tupa ka choi tak me wani clear tu le ngai thatu te in za tak zet zet ani ti kha kan soi ve le lok du ani e ole khati zong kha tun chumata na kan ti chu thei chu alo ni le ta clear tu le ngai thatu zong zong te khoi takin comment section lama kan mu dan le kan ngai dan te mino talan sakle theu tur chewin in khoi na karon gen chewa like comment share te min la subscribe lo poina min lo subscribe tur chewin in khoi na karon gen tak meu meu ani e